Hvala ti, Suzana. A IDEA je pokrenula novi program lojalnosti pod nazivom Morsovci. Nove plišane igračke već su dostupne u IDEA prodavnicama širom Crne Gore. Od nedavno imamo i novog člana družine, ali sa posebnim zadatkom. O Morsovcima i njihovoj misiji u nastavku razgovaram sa Jelenom Doderović, direktoricom marketinga u IDEA-i. Jelena, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i gledalcima televizije Vijesti. Pa Morsovci polako dostižu popularnost kakvu su imali već nekoliko godina Zdravoljubci. Po čemu su ovi plišani likovi posebni i drugačiji? Djeca su zaista pozitivno reagovala. Tako je. Ove godine u saradnji sa našim partnerima iz TCC-a i novim projektom lojalnosti pokrenuli smo jednu novu priču sa morskim životinjama i zajedno učimo o posljedicama zagađivanja mora i okoline. 7 plišanih likova predstavljaju neku zaštićenu ili ugroženu vrstu. Neki od njih žive u našem Jadranskom moru, a neki su stanovnici dalekih okeana, ali svi traže čistu životnu sredinu. Zato je cilj ove naše ekipe da na zabavan i edukativan način utiče na svijest mališana o važnosti zaštite životne sredine, ali isto tako da podstaknemo pozitivne promjene u društvu među svim generacijama. Sad, od 24. septembra pokrenuta je akcija prikupljanja novca za Institut za bolesti djece. O čemu je tačno riječ? Sedmočlanoj ekipi Morsovaca pridružio se, kao što ste rekli, novi specijalan član, Delfin Nino, koji je 24. septembra krenuo u novu akciju prikupljanja donacije za odjeljenje za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Kao i do sada, brojnim aktivnostima pokazali smo da su djeca na vrhu liste kada je u pitanju društvena odgovornost, pa tako i ovoga puta uvođenjem Delfina Nina želimo da damo još jedan doprinos za dječji osmijeh, njihovo zdravlje i lijepu budućnost. Kako će se sakupljati donacije i kako zapravo svi zainteresovani potrošači mogu učestvovati u ovoj akciji? Od prodaje svake igračke Delfina Nina izdvajat ćemo po 1 euro, a ukupno sakupljeni iznos donirat ćemo odjeljenju za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece. Također, Delfin Nino može se kupiti u svim IDEA prodavnicama po specijalnoj cijeni. Podsjetit ću vas da smo prošle godine imali sličnu inicijativu sa Zdravoljubcima i da smo imali jako veliki odziv. Tako da vjerujem da će biti isto i ove godine i da će naši potrošači još jednom pokazati humanost na dijelu. Za kraj, šta bi bila vaša poruka onima koji još nisu upoznali Delfina Nina i sve ove Morsovce? Iskoristit ću priliku da pozovem potrošače da podrže ovu našu inicijativu i donaciju za odjeljenje za hematologiju i onkologiju Instituta za bolesti djece, da kupovinom Delfina Nina daju svoj doprinos, da pružimo ruku podrške, pomognemo mališanima koji se liječe na ovom odjeljenju, jer su djeca naše najvrednije blago. Imate li dovoljno Morsovaca? Vlada veliko interesovanje među najmlađima, svi pričaju o njima. Tako je, jako veliko interesovanje, dobijamo jako puno pozitivnih komentara od svih naših potrošača i također mališana i imamo dovoljne količine u svim IDEA prodavnicama širom Crne Gore, mogu se nabaviti Morsovci. Jelena, hvala najljepše na gostovanju.